Hallelujah, hallelujah. Amen, 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 hallelujah. Wezo va egbe pe nusosro me. Kareji be nusosro kude lamese de di no no doyoyo mutia. Elesrom e meje makareji no ba mawo kwenya me daleji. Akajo mi amro miele vida le pon doyoyo a wogome. Mi so won dongo. Be mawo di be mia ano lamese. Mi so won dongo. Ba mawu yodomi huto pe kabi mo menya zo no do ngela bana elomi alegbegbe Kristo kure nye klota khemia pe nouveau pefe comme a pe verset 7 deta mi pe verset 7 ote ako yo ta verset 7 reke me ganya ogoma o dolele reke me ganya ogoma o hallelujah igbenye mi aso no tokhia de kude mi apa la masamuti eye mejibe mi akponu ima ogbo le pe nyama kude la masamuti eye nyai ke mejiba miala kure gbenye ba wonu manya atenwa ha davana ala ha kuvana wo doyoyo wo lamasesa akpara akura wonu manya muchi do mahi e wonu yo na suspela na bana wo akama doyo ko mejima aka do mahi wo nyagbo glo am sokle mo bonu do anyi na doyoyo matiano emahuhuo wo mi ke nye dolele begle eye wa gbena no lamese alo anu nyo pomo ma tero problem dolele ya do vodi lo nka ni maji kura mo vom neko na nyama to bi bloma dolele jiuduge me alo problem nyama fo mama dolele ya do vodi lo alo mare li ya no vastra po mo mo li na ma no va dolobo alo va mare je do va dolobo gara dolele ya kwewu ya woi dolele ya kwewu koshiwa awo amoto bi ashira lo alabana enyai na sesen plateau play glom na la plomwa ele be vida muto hallelujah ele be vida muto ala ba seven no la ma gbegble fena na kona na petro fa gban le banto taet pipi wolia ma petro fa gban le banto etaeto pipi wolia ma wonya globe amesi dibe yano agbe ase vivine akpon keke nyola nyavlo de ke mega dole enu o mega ka abacho ha o hallelujah na me de be yano agbe ya se vivina agbe yakpon keke nyola hello na ko nyasema na itibe ya no agbe ase vivi na agbe dolele ma ta vivi na wo dolele ma ta fa dolele benye keke nwiu tani yi bia no la masama ya ase vivi na agbe menye veve no veve sese me dolele be veve sese enpe na rodo do mo biblia be de na jibe ya ase vivi na agbe ya ya pon keke nwiu la nyavro na lebe na wonu lebe na wade lebe na wonu enya vlore ke mega dogolo numo mega no nya barabara ko blomo be fefem awo mega we hallelujah na nya sa klo no view arol ke nya vlo vivi na ne mega we mega no nya ko blonko ya ka twa kan ko ablonya nya te bok mo nya te bok mo blare ba dolala la mena me nya nano lina bolo ya tepa me ya tepa nya tepa lo nu popon ga kala ma fa nya noa me nya tepa ma fa nya tepa nya bere wo yo do hallelujah wo do di hena nwi wo do di mena gbagbelon ma me do di na jiku ma me do di na jiku ma do di hena nwi hallelujah ni ke blomele ko bere novi lebena wonu lebena wonu hallelujah adon puji le bible ma Matthew tanyi asrafo Roman asrafo ma ba Yesu gbo be ifo dollar jedo ta eva doyo biaga tu Yesu gbo ke ya va yo dorevia ye apat so asrafo agloba awo me ya ba na banya pomola owe aglonya ko nye dollar na kpodo yoyo elabana mutu ya gbore Yesu beri yesegbe de goma
alo enya kwangu sa yesa goma anufo yesa goma ebe nya ha na medegbe na mare megblo na mare ba hey oyina gbona bu wofa ta makwese mena efunula ene gblo nya de nye dola apo doyoyo people like na ma Matthew tanyi to pipi atongaro ye tom ye kponu ma jola fuma ebe na efunula nye dola kodo people be Yesu owo nkune be kosi atongbe nyi mapo epo Roman to yalo ame Israel to gama mo kpona ba ame jesi mawo aka nudu anya nyama nye kwakula fi nya ko Kristo ko ha nya fa nu ya jerumia no blonya evanema kono vazu wo ame ko Kristo ji seari lakena susuba wonu ya ta wonu ya ta he dolala bana la ha gbe plo ku bana ala ha do yo bana ala gbo wo to cheche ge nu ina ko wonu awo ta ne be ya no la masama se vivina gbe a bibla be wonu ya na po jinwi na ponu nwi na lebana wonu plo wa de megablo la lakpa megadalakpa na mesio e ya bo sanfa lakpa yo gblomo lo ha megaku idemo megano gblomo bo dolele anya katame fiko ngulero na ma bana chi ho black ko da ba chi dollar na ba awo oba na chi afuga anola masema ekenye chi dollar hallelujah amen amako ala baraka bibla ba mose ko ala baraka bla ko kuma chi ni kamanya compose ye bana nya ko faro kunkuna chi mo ngori na ma hallelujah na bibe ya ko de na ma to wododo ma ala bana no lim kenye kwese ke do mahi ke do ha wo mo tumo ko nya mo ga ko wodo na ala na kwese akana ko mo ko nya ji ha se ha awodo na wa va mna la bana kwese eye ne kokko wo wa gbagbo atizoti ne kwese kola ye do ga na ye ava mna ha hallelujah tamejibe na nyebe wo nya ele be video muto enya ina gbla ele be video muto la poranguma maka na porang reka enya yo mi gblo na ele be video lo amu yo no bo ro ki bo wo nya so amu yo mi kpo na bo wo da wo nu wa enya ko de na onu enya to anya jiji ma furo so rama enya gbogbo ala ma in fact la nya te ma na wo wa so rega la church ko me o jilawo boy la famo nu re ka ele be video na bo so ra anya so ra de bliboa nya bloga so ra laula na nyonwa mutu ava o nyonwa yoga abieba asima sikla obo pomotova o ko ha over ba jesi bo yo aro mi hwe alo mi ga hwe o na nyono nya globe awo mi ga ho ko case close enya pa sorora pa no globe asorora baji o ga bia ga ke bo be church homa amwati ano anyi gri amaga ono anyi waza huo asorora wa twetwa yevu blochi akana rekaba durafma bloba oba re na kontu yabo na kontu ya lonyo ni aba srowe na ene bloba au ko vonya akpa au monofula ofugama onyu kata oda virara kemala omo enyama nyagboglo puima mano au nyamalo yinya srodeda susio kata jra rope atian de zuzo srona srona pablava aka mayima mano au nyamalo yinya srodeda mejiba na kora ba anu ga ya kenya srodeda yi puima ya ku etrona no sianu mano yetrona no sianu au nyamalo yetrona no sianu mejiba na nyebere wo nyayo na glo atia ho atia tro wo nonoma bevieto wo anyino no klo wo lamasa tano wo lamagla mejiba na nyebe ati wo fun ye doyoyo agra wo to lama nyisro ba iba magaba no koko fun na ma na vifana ma we ba yo domlo awo yo yo domlo na kama kata wo ma doyo ko la bra yo do ho to ko nyeba na ko se na vuama hallelujah nukata enyagbo le bevidero mejibe miala prana na nchi nyakponu itanyagbo pro le bevida mejibe na da jeje sieba
xixia katã mea nu sia nu le xixia me ne kpɔkpɔ ma Mawu wɔe to nya me owɔ amegbetɔ ŋutɔ Mawu wɔ to nya me eya ta ye enyagbɔgblɔa ye ɖuna nuwo katã dzi alo yevu memlɔ be control na nu influence na nuwo katã. Yohanes eta gbãtɔ Yohanes ƒe agbalẽ ta gbãtɔ kplikpli gbãtɔ be le gɔmedzedzea me la nya la li kple Mawu nya la nye Mawu wowɔ nuwo katã to eya ma me naneke meli ke wowɔ ke mewɔ to nya la dzi enya lo Hebritɔ ƒe agbalẽ ta gbãtɔ kplikpli etɔ̃lia ebe ɖe xixia me katã godo li eye Mawu li ɖe te to eƒe nya ƒe ŋusẽ me. God is holding the word in place by the power of the word of his word. Hello, Mawu ƒe nya ɖo dzi Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ Biblia ƒe gɔmedzedze Mawu gblɔ be keke eye Mawu gblɔ be keke li ne do eye keke li do. Mawu gblɔ be atiwo no tso anyigba me. Mawu gblɔ be elã no do go tso tɔ me. Eye Mawu gblɔ be mina miawɔ ame ɖe mía ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu. Kpɔ ɖa be nanye be ɖe Mawu wɔ ame kple nyagba eƒe nya gbɔgbɔgba hafi va ame. Biblia le yi ɖe ta etɔ̃lia Mose ƒe agbalẽ mea hafi wɔ anyikɔ eye gbɔgbɔ yi wòkoe de me. Ta wɔ ame nye ya semea gbɔgbɔe ne nye ne do ŋutilã. Ta nya yi ne gblɔna aha gbe alo ku vena. Ta be ne ase vivi na gbea ele wò nu me. Ne dɔyɔyɔ zɔzɔ ke dɔyɔyɔ ma ele wò nu me. Ele wò aɖe dzi. Ne gbe be enyagbegblẽ kɔ no gbɔgblɔm axɔe se dɔléle wiege de dɔléle ke ya exɔme ye ma va wu kuma vɔa ye ewu ge na vo. Ele be wo ŋutɔ gblẽ wo ŋutɔ bia ava me na le wo xɔse nu nui ti enya yi ne gblɔna eɖi fia kɔtɛ nui dzi ne xɔse. Nui dzi ne xɔsea edzedzem le wo nyagbɔgblɔ me. Ta wo nyagbɔgblɔ le vevi ɖe. Yesu gblɔ le Mateo ta 12 kpikpi atɔ̃ ade va ɖo atɔ̃ adre la be ɖi enya yakanya sia nya yakanya do le ŋlɔ akɔnta na ge ɖe ta. Efatu ge ɖe ta. Eye be wo nu me nya kɔ trɔ ʋɔnuwo woatsɔ afia na wo lo alo woabu fɔm. Ne mie yi ɖe kɔta alo yi ɖe jɔdzi gbɔ le kɔta ʋɔnudɔtrɔa wonye tuwo kpɔna me dzi le ʋɔnudrɔƒe enya ko ʋɔnudrɔla gblɔna be wotso nya ma kplo me be tɔwo dzɔ evɔ enyawo gblɔ evɔ ame sia ame koe de me enya gbɔgblɔ ma ye he eme tso nu va ta me dzi be na nya be ata ƒo nu na wo ŋutilã na kpɔ dɔyɔ me dzi ne xexlẽ Mawu nya kpikpi ɖeka le lododo ta 8 kpikpi 21 me lododo ta 8 kpikpi 21 ebe ɖe ku kple agbe le aɖe si me ame si nya nuƒoƒo la aɖu eme tso eku kple agbe ele aɖe ƒe asi me. Eku kple agbe ele aɖe ƒe asi me. Ame ɖewo wu ɖokuiwo le woƒe nyagbɔgblɔ me. Amekuku ge le amekuku ge wole dɔléle ya wi ewu vɔ ho. Elabena ya ŋutɔ wu ɖokui. Dɔléle wi ge ne gblɔ ya ko wu ge. Ake ne fɔ ŋdi eye ne ƒo nu nyuia ade dzi o. Medze mafia afɔɖoƒe le nya ŋuti. Medze be na ɖui kplikpa gbã afɔɖoɖe gbãtɔ nye be na ɖui kplikpa be ɖi ye mamu ƒo ko basa nɔ nya ko gblɔm yakatsoe awo. Be yagblɔ hei, yagblɔ keme awo. Ok, hafi mafia afɔɖoƒe ma medze manɔ mɔnya kpikpi na ŋlɔ da ɖi ava xlẽ. Mawu nya kpikpi lododo ta 13 kpikpi 4 lododo ta 13 kpikpi 4 lododo ta 13 kpikpi 3 lododo ta 13 kpikpi 3 lododo ta 21 kpikpi 21 kpikpi 23 lododo ta 21 kpikpi 23 Efesotɔwo ta 4 kpikpi 29 Efesotɔwo ta 4 kpikpi 29 lododo ta 10 kpikpi 24 lododo ta 10 kpikpi 24 Yakobo ta 3 kpikpi 5 Yakobo ta 3 kpikpi 5 Meɖo ku Yakobo ƒe nyagbɔgblɔ dze Yakobo be ɖe tɔdziʋu gã leke ke lolo hã nu le gɔme tro ne ɖoko le vie ɖe eye no nya tro katã trɔ tɔdziʋu ya afia ɖe ebe ne míaƒe aɖe le ma ave gã edzo
viara ko jena go ko fia vakata pele ma wa dele ma ta wa dea na ko yo dorokio dui plipa ba ya konwe dui plipa ba ya konwe evelia na dui plipa ba de besia gbegbe ya ji ya de ala nyo fonglio ala nyu do ala nyu fie nyi we to no la ma gbele fi na nya sama dui plipa ba ya dui akoyo alio tolala fu me vi besia de wo yoro muti wa me jibe na nye bere o kata wa tiajo la muti la mana wo azawo wagle ala bana na kubudam na ma wona ba yodo ma do yogo ma ya yodo ho ajibe na ma sanso ma na wasa hana ma yodo ho to kwenya ba na kwese na huama ta dui ku ka ba besha ba ya jire minute ever minute blaton minute aton ano ma hu na Yesu ban koma mahaya kabio yodom enyela mau pevie menye ta dolala ma kpon sere nyamuti na ma le Yesu ban koma mau bi be ma no la ma seme he atamela la ma seme le mudi le mudole fie machi afuga dolala me le mo le Yesu ban koma na nya polo jijimneji la nene ma ke nyela ma sano jijimneji le Yesu Kristo ban koma nene ma jibe na no blome ma ne besia gbegbe na ji na no blom me haya le Yesu ban koma me le lama sama le Yesu ban koma nya lama se le Yesu ban koma dolala ma do jinyo dolala reka ma do jinyo le Yesu ban koma ela bena ma o be vie menye Kristo yodo Kristo ba kabio me kpo doyoyo le Yesu ban koma o dolala reka ma pon sere jinyo me jibe na no mo bum nene ma me gagloba o mo kuvola awu na ma o ma uga taba jibe na nyeba wa gbe ala onuma nyaka glo na la kura o doyoyo wala ma sasanguti na glo dolala baba gano na honu doyoyo anya wo boma hallelujah na glo doyoyo avana na honu dolala avana jibe na nyeba wa gbe ala wonto wa shala ma o we ne ma na nuso so ya po video la ma jibe na make la mare magangloba na like press like a subscribe na make la mara na se dolala manya Kristo to fa gomo tagba no so nya ba wonua do yo bano ala ha buano dalagbo mawu agloba tarasho mona vamu mado barakula fimiajo kufu musa to wo dola ya la siono do baraba wazo abanu nyala ene alabna wonya globa enunyala penya ha doyove kabo machila penya egblan akpana ba wo doyoyo pasi le dowom le wo dola fa gome eye nyayo wa gbla ha doyo afana yama le Yesu Kristo konkome amen hey na yodomu tachiroji bibla ba na bloma onya na yodomu na nya bobovo dugu utodasie ona ira amen.